umuntu wigeze kunsohokana tuja ku mazi ariko mbona yuko duhari tutoza inyama tuno aya ntabwo ari turaba twita papier hygienique neza ko none injoro naho mwamushinge gusa ngenda mbona ahubwo ko azumvise mucunge neza umutima muri nzamo nakunda rukanyara no umutima iwe wakunda serenje wavuye ku kanisa ntaranakora n'impuzu zo gusenga yambwira ngo bisi birengeti za sedekizi hakuze nje amashuka mbere gukomeza yewe abana banyari kwicanya jewe Filipo nimba yaranyaye sinzi icyo twapfuye uko usanga yaramututse ntameshe n'umukuru ndakoropse n'ukunduma ku isi neke nana Como sankaho muri mu nama nyine ndasanze babiri mu nama byose byambaye birato n'ibisogesi bidafite umutwe n'amaguru kidavuga hariho kimwe c'igipfu uzoto uguye hanya kugwa mu kinogo genda tashi tumuka nawe je ujagatino nari nizo none yanyabanyije ariko je bino bitaza tubwira je sibikunda twe turira rimwe mbere kubera kubana n'ababyeyi bazurya ugahaga ayo yasigaye amezi nigende si ibi by'amasomo ngo twaje kwiga gupfa ukahasiga amagara ngo waje kwiga bimaze muracyanavuga mu tumwa sikera ni mukizo bandi kwishimira we ni gute waje muri nzu uje wanyuma isagura ifaranga z'ibitungwa isagurishije ibimasa ariko wamuza muri nzu nakubiswe n'inkuba naje ngo nagere mu mugi masanze mama wa anyaraza niwe wagiye kubesha mbeshi iki niwe wanguburiye wari kumureka akaja kwibanira n'abandi basore ntakubana naramubwiye none zo bizogenda gute yazanye mu nje ubundi ko murandenganye je naje hano mbikunze waje hano bikora none wanze umuntu abanje ibijumba ko barabiterana none ndozo ujya neza cyane neza ko none injoro naho mwamushinge gusa ngenda mbona ahubwo ko azumvise mucunge neza umutima muri nzamo nakunda rukanyara no umutima iwe wakunda urera ngo wewe bagaragaye zamurekisha ari ntakunda aya turabizi kubera ko ari mukanwe uragira se sinababonye narabonye nje wavuye ku kanisa cyo kimwe nimba dufashwe nabi twese nicyo kimwe serenje wavuye ku kanisa ntaranakora n'impuzu zo gusenga yambwira ngo bisi birengeti za sedekizi hakuze nje amashuka mbere gukomeza yewe abana banyari ariko bwa nubwo mwamumesheje mbona atari umurozi ega abagore akenshi b'ingare nta burozi wari kumufugira gute abagore bicecetse hejuru y'imisozi ni mukamuyomba ariko je sinabesha nasike ndi umugabo wari kumufugira gute mufite zo jewe ndi umukristo sinshobora kubesha wewe ndani soni Tito cyane ko mukamuyomba wiwe oya kuba mukamuyomba ntibisigura ko mfashe neza mwandogo azamfata nabi uzamashuka nzamese wewe niwe wanyu ndapfuye niyo reka kumufugira inyama twari ejo bundi intongo zibiri zari zasigaye amahezo uyu azazimariye mu gikoni je kibereka yuko je watamfashe neza rinda tufe gufunga amasomo tuzoja kuri proclamation gutangaza ariko najanye ishakoshi zo iri inyuma y'amasomo muzekera nanambwira azamfatira ikiro c'imwe zama nigirikira umuntu uzamukira ari rurenge Mwamurinde bizaswe murivugisha nka mugamba ntabwo ari mwese yaraburuvuga reba uzi biro naje mpima narizi ngo tuje ngo epfo ngo mushasha bada kuzibuha dore igituza wareguye mikate ndumeze amaze kuzibuha je wacu tugira umubiri wo kubora mugotorera ya nta mubiri mu bari raho se muri amasahani na Filipo cyangwa muri meza urebe igituza maze kugira nkicanya jewe Filipo nimba yaranyaye sinzi icyo twapfuye uko usanga yaramututse ntameshe n'umukuru ndakoropse n'ukunduma ku isi ega hari n'ukuntu umugore azabona akabona ufite nk'ikiburi n'icyo munini nijo ugaragaza ikiburi muri bano bakanza nicisha bugufi iyo nagiye kwisengera
nuko umukristo ga nuko kwishira mu mutu agenda twarabimenye Sha uzotubwire gusa system wakoresheje kugira ngo nta systeme nanje ntankonse uri mu ndabona ko amaze kwegura kabiri yereka je niko tusigaye ku minsi iwanyu mu wiwa ko usanga tutaza biwaje je n'ubundi dada nari namubwiye ko ndakeneye kuza neza muri iki cuyi mugende muzobaho neza ngo ni kwa nyokorome none rero ako n'ubundi wa kwa cyenda nitubona turafunze so kama tugenda wewe uyu ahubwo umuntu azayanga bikanaboneka nyine ko namwanga n'uyu igicafu kacaga yazavuga ngo kacaga yazavuga ngo imyenda yawe ngiri munsi y'igitanda wari wabaye umuntu w'umugabo ariko ari kuntu bikorana n'abikurikiranye n'ukuntu abafata abantu n'abikurikiranye uko usanga bamwe tumwitwara ukagaragaza nk'amasura mamudogo ni muka data wacu ai yabani igichafu wado umucafu ahubwo ndetse azaniha Jesse gendera nakagayinje ke muvuge bukeya egabonye ko bari ako usanga shijya ugomba gutangira kurera aba bandi noneho kugira ngo witoze ariko cyakoze je mu kinzoshaka ndakoresha uzokwa muri umugore utari umucafu naho muhuye muri abacafu mwemwe uzi ko nje y'abahungu tungana ngo bafite abana babiri ese nyine ko wajinze nose hano mu mujyi wahashakira hano ukabaho gute mwiti gitoza mu gifate neza gato ushaka ni ngombwa ariko hano si ahantu ho gusa nzogenda nishika ngo biga ngo nzubukwe nzahita iryo joro nzorara kabiname mbombo bagufashe neza cyane bamfata neza gusa bazamfisha nishe ibintu byiwe nako namutwaye azobira ariko nagufata azica umuntu yagirahiri yagera uzonsaba nandi tumukobwa wazegega muri mwese ndarumubwira turi shaka yo kubona niyo mutuboneye no ntawugira ariko usarire nigeze kubona noneho basaza biyo baje ukuntu azabafata amagi ivyapati naza ugafata niho uzumvugira so uko baza bakihara nigutya bazagakurisha icyuya ariko hari umuntu wigeze kunsohokana tuja ku mazi ariko mbona yuko duhora dutoza inyama tuno aya ntabwo ari tuba turaba twita papier hygienique papier hygienique iko none Neki nana. Como sa nkaho muri mu nama? kuganira bisanzwe tu kuntu biza Neki we biza ukutande. bizamutsinze Ano nasa amatari. Amanje. Neki cyabaye. ntacyo acho vrem gusa nyine sino ko turumva zo kugenza yatwishe Mwese bamwe bafunze ibirata abandi amasogesi bakubika umuraje ari kwanza. tuba tujya gusinzara yabaye nyinshi urebe amasaha ageze Kandi wowe uwo munwa wakugoye uwo munwa wakugoye. oya Banzi bakwi telefone. Banzi bake ku telefone. Bambwire mahanga. Kumuraje. sema mapero Chacha kumuraje. je nange kurira ku muhongo mapero Amaombi. telepetio saa kenda zuzu Banzi reka ndere. mapero chaka ngubwira basi kandi atangiye kandi kudutora Rebizi. Ubuze gute? nari mvuze ngo ugiye kureba Uyu ni umusaraba banyikoreje. mapero se urambabarira kuba tugupanze iwawe sintukazureka basi tukagiza mu gitondo basi tukirigwa inzara basi ntabwo twari Gitwa mutangaso. Birasizwe kugera nsize hari. Nabujijwe ni. umuntu ndaza kubikora batuje ngo tubyara uko ngo Ubundi murajya haraye utanga mamunyejiza kubirebe mu. Haraye mamunyejiza. Manza muzi. Murambaye ibirata ko muragenda kubera gatari hano. Muza mwigira abashefire bigene nzisa ukuntu muravoma. Grace. none twe turadukora cyari ariko Bwena hano. Yavuye kwisukisha ahubwo. turatugenda Nendo uri mu gikoni. Nendo wateye. turakora tutari Imboga nasize nguze. Wavuye kwisukisha mama. tuzatugikira Batetse. tuzatugikira nk'abandi Banza yandare indobo zitavoma. ariko nyamara kura natureka Hagukuja mu gikoni. Haguruka n'imisatsi. banzi muyomba twari tuzi ko royi yatetse rero tubonye N'umukozi wawe Roy. Bagenda muri firigo. N'umukozi ko ari muri umuntu wawe none si wo mukobwa si wo mukobwa si wo muri umuntu kuvuga wawe nemere kubapangira nemerera isona banyu kugira ngo bapangire kumva ntabwo baje kundusha mu mutwe kurumva sinzorushwa namwe tutabanje nabyaye kurumva sinzohangayika ngo namwe banyeko bari ruguru mbona ruguru hariyo mama kumurumva
muza mukora akazi hano mutitaye kuki kurumva genda mwese mwambure ibyo birato buri muntu akorope undi iteke zoza ngakurutanje gasigaye gaha uzoza kurutirika gasigaye gahara yabangaye bana wabonye ngo nyabara cece ntabwo nakora nyabara cece wewe ngora wewe muntu musi kwanza nakari no musaraba nari nikoreye nemera kugira amashari mu kaso perusi urimo kuja kwisukisha gatarijo umugabo nkawe w'ibyanwa bihabire leta nk'icebe cy'inguru ndeke kuja kugusenda nzanira indobo irukanke tukaza uri kuvugisha aya makuru mutetesheje ariko turi kwa gatanu tugurisha ni ukwica umwana w'umukobwa azakora reba ingene indobo zisa none se reba izo ndobo ingene zisa ni hehe umuhungu yogeje indobo Perusi ni chenye baye mkozi wangu. wose ukora kangahe ugura gutera imisatsi y'abakwa singira ngo renje ubito hagurukaga uri mwanyoko haguruka tora izo ndobo kindabwira nde kora iki nyabaratora nawe yindi nibagene nje nari nakorotse reka mu gatondo urasubiramwo iradushe kiranuka urasubiramo haguruka ese nayinyaye haguruka baza wumve nuguhaza abantu biriya bintu umwana yarayeho haguruka haguruka yagira gute mutore kana haguruka turi kwa nyoko haguruka genda we mutoye uyu niwe navuze oya je bavu Muje kuvoma. Uzabera ku muzangu. Jewe uzumva ibintu bigoye gusoma umunsi. Ubwiriye ubwiye Mama reka atataka koza amasafuri. uyu naje guteka haguruka uje guteka Ntabwo nteka nje mama. Nduka kumbona. Uri musari yuso uteka. nduhura mu madu sibyo ndarusha None ko je ni joro sijo. nyoko naso baragarana kurumva nyandi ni ugo haguruka umva iratware tayinuka kuri sise kumva omagira mukuru ni ari mukuru kurakora ikinyakorerwa n'amashiga haguruka haguruka na nyoko ari Uri no mukuru no uzoza ubikora. Nejo uzoza ukora ibintu byose Wewe ni bakuru soko. Fadi reka kundusha we Daudi nkura hindu Ya namutamo nyuma. yakundusha Nakara uzoza. kwa kane uragakutanya bako umva gendera tware tuyikorope yinzimere neza urumva bazaba bagenda banyane muri toilette banyane no urakanyara ico genda soza inyara nyakunyara kumbonera je Dadi yo Asa nari pakanga genda ushaka gukoropa usuzuka. igituza kimeze kicabasha Sanzi tuzare. isi byiza Amazi yanjye kandi banyangiye ngo simbuma biranda bumva bisa nkaho bayituye kucukira. None basinje ndoza toilette. kikorerwa amashiga Zoza noza intuzi. banza Basinje nje ku telefone mpamagara muzee anyore faranga z'igitunga njewe nzogenda nzotaha nje. Nzotaha. kwa sama shari bana nyabara niki Mamuto sanza amazi yagenje. urakajana n'ucagasa namba yagiye kumwamba yagiye kubita twamushira zo kugena tonze. iyo aguciye umutwe Sikubera mwatinze kugenda. umva ihutana amazi bagiye guteka ihutana amazi nyabara banza wongere hano cara hano bigaragaza nambaye n'ibyahehe Mama nkubwire kuva mu gitondo. Bari bicaye gusabaza abana b'abantu. Kenya bazonye. uyu si umusaraba naho itonde isahazira Karakaza wita. kariko nijaribu Barindire ngugenda. Moje ngisanyanyirwa nyice ngo kwitelefone Kori. ngo nkagenda ngo kwisukira. ko iyo wisukira hano bo kikorerwa n'amabuye ashushe bararya umutsima wo muri iyi nzu barusha bo karuha barusha kanya baraza nikatazana amazi. kariko nagapfa uzobona kigira ngo nyine ndasanze biri mu nama byose byambaye ibirato n'ibisogesi bidafite umutwe n'amaguru bamwe ibituza bimeze nk'iby'aba mayimayi dore mayimayi bishika gusa kiza kiguma gusa cicara giterura icuma mutakorokiwe coka ngo mu kinogo genda muje muri vire kurumva barateka nibadateka genda urebe hariya mu gasaka mutore amafaranga muzoge muri vire kurumva jewe ngiye kugenda hari inama dufite abagore usanga iyi nzu bayikoze kasi nshaka kuvuga ngiye guceceka ndahangana nabo bana b'abahungu bigize amakorogo hano bariko ba nyina kidavuga hariho kimwe c'igipfu uruto uguye hanya kugwa mu kinogo Jenda tashi. tumuka Je yambwiye ntakibazo. tumuka tana
shakoshi ishakoshi yanjye ninde uzayikubikira nta kibazo nje ndagiye umusatsi nk'uw'abarozi mara iminsi ibiri ndariye nimara ngo navuze ati genda utore iriya shakoshi rero muheze zitaha genda ifaranga zanje wandeza minervari urakaribwa n'umuswa ifaranga wandeza minervari zari dolari 5 ze yarazinyoreje nzogura inzuzi kimono uragitwara iyo utangiye ibyo ngibyo sha umva ko nagasuzuguro zimba arizo no kwishyuza utabariye muri abo birika no kwishyuza abo birika siwe wemeye kuzompanira Filipo abanza wumve Filipo umaze kugira amapantaro nk'ay'abarozi bagenda bajuguma nijoro ndagiye nanjye Dawidi ndabizi nawe aragenda mu mwanya ifaranga wandiye si bitungwa genda muje inama urumva genda muje inama mutahe mwese ntagire uwo urakora muri iyi nzu abana banje urumva nayo marinete yanje ndi umukozi wawe ndi umukozi wawe sigaye warataye indero ifaranga nje ngende uzohebera ku musozi kandi usige nyagusigwa mu kibira